This evening here in Hawaii, it's 15 minutes after 6 o'clock Monday evening. It's after sundown, 15 minutes after sunset. Uh, so I want to welcome you. I hope this finds you in spectacular, physical and spiritual health. So, again, fact, lumalap, assume kulogi gat kanchi ba osun ke me kan Monday saying and again, it looks like it's still daylight. Of course, yeah. I think we have the daylight saving times or something. This is what it looks like outside. There's a lot of sunlight out there. But it's already 16 minutes after 6 o'clock in the evening here in Hawaii. It's April 24th, 2023. Okay, so I'm gonna move on, continue on with my broadcast. Let me share the international or the world clock with you at this point, at the beginning of this broadcast. So, okay, bear with me. Give me 1 second. And Guam, yeah. Guam, Chuk Micronesia, Daltagani, yeah. Same. Guam, Chuk Micronesia, same time zone. They're 20 hours ahead of Hawaii. So if for Monday, Guam and Chuk are Tuesday right now, Tuesday afternoon, 17 minutes after 2 o'clock Tuesday afternoon. KOSRAE and Pohnpei, same time zone, 21 hours ahead of Hawaii. So Monday here, and then back home in KOSRAE and Pohnpei, 17 after 3 o'clock Tuesday afternoon. Kora Palau, 17 minutes after 1 o'clock Tuesday afternoon in Palau. Nashville, Tennessee is tonight, Monday night, 17 minutes after 11 o'clock. Seattle, Washington, 17 minutes after 9 o'clock Monday night. Dallas, Texas, 17 minutes after 11 o'clock Monday night. Kwajalein and Nauru, the island of Nauru, same time zone. Tuesday afternoon, 4:18 Tuesday afternoon. Once again, Honolulu, Hawaii, April 24th, Monday evening. It's already past 6 o'clock, 6:18. You're in Hawaii. Beautiful day. Let me show you right quick what it looks like. It was pretty hot today. It was muggy, but hey, it's still paradise, still beautiful weather. Tropical weather. It was just beautiful. So that's what it looks like outside. Pangan na we still have a lot of daylight, still a lot of sunshine. So yeah, well, I want to welcome you. Let me finish this up. Denver, I want to say hi to Arculus, Marta, and Nikki and the kids. It's Monday night, 19 minutes after 10 o'clock Monday night. So once again, welcome you. I'm gonna put in one song, and then I'll say a quick prayer, and then we'll go from there.
picture such scan upload machine. Let me see what it looks like. Wow, paano ka picture na? Una, ano ko may launch. Second lag. Oye, pasilaşmı. Marilla cominciò che così. Namnas nam tegene pöle ki dalsinge. Pepper. Dan bad flat lars, falgulin fakulo. En jokla lang shalom, kom matalikin nakaywa, kom kalikin nakaywa, wangin ko kain line kolom. Lang shalom alena. Ako mo las kim dawen pela. Talena tarile ki maana ko shima ko makoy ka dakin shoyi ka kimolas. Kachun be ikon me Monday sa inge matan week pa inge. Alena wangin makatarela wo ka tiena fast fall na gap ko makom kalwin na nakin shoyi ako ka kimolas.
Rindelegat läpi mamagat polosiuoslaki rep malarski molin metlaasega Tallinna Käpelaga Tallinna looslagat senna aklin mama katero shemaya tuashin shiom pabam taikat kitaligat leki aanakin washima katwade falnaki akutlo kide pang naki huiga singi kide akolapein akfashe yokna kingakolangan report singi kilomalap ki masimakumakie ngon simakumesin skringa na klin krinkain kaya fikrin ak posiselin na klas ak misi rela inkain rela misle mkugu kore malasha kilomalap ki manigo siya mukana kumakie na sis kalwinin wikat akin siya wikat kalwinin akesmatin ikat krinkain itayikom krinkain itala Maulasha kadimnak tindiki kui metikima kaiwa inkumpa center ki namaklas ki shamlas ki anagwashi makrinero kaditala hakwa klasha fin fash falna ki mama kum ficha kena chesho ifa wangin hungai ka wangin tafung laki ore malasha katilo mala pakai kat kaiwa managwashi ma kudak fash ga kude shaman kain Singon inkain tapakat kasi ingen nakalin la finsak naki mo mabatpat singi maisikya krinkain focus nake fin asmat kain fungul kat ka practical kali mo las ka tulokun kat krinkain rela lang silong papamtal lalagrin focus kidin kampre na kidin me mataki akwak siya makadala kumake na siya katilo malap kita silpa yok ikina kaiwa katifak kulo malap na siyumke kumkol mamulas ni din petse nge ako ikat ak misye akin siya oye finchak siya kita akwa siya kipetse katilo malap kat pro ikinin mo na tumchus pas mutlamlas amen amen hallelujah amen silpe sang sigawin ngayon isang katwek katasik Once coming our broadcast log check look carry mentis
Specifications going ngay, fakat ilay. Kali la program selashni go processing uskat na yan. Morning, Tonya. Sonia, Tessidital. Ininangan me pangat na siwos nga klumalap ki
Coin man, no, got kanchi be watching ke, we go sing, I get the car, she can go look. Ang Monday, mi sing rat full correct ma. I think I can go audio ke. Broadcast lot. Ana king akademia, mi tol ngo uli kyo singin na lagalawan kos ke, taban ma icon Monday fina way. Let me sing pangay, this is what it looks like. The weather was beautiful. Tudangan na. So this is a live shot of outside, the back door. I normally would also share that live shot that was directed at the front part of where I live. But the cameras, I have some issues with the cameras. They come on, they go off. So, I just have to do some get some upgrade on my computer. I have issue problem with computer. Man, it's been a while. I wanted to, do some videos and post them on my YouTube and also my Facebook. But I've been having issues with this computer. It's not able to, do the editing on these videos, and I'm not able to post them. So hopefully, no rush. I put up a lot of videos on YouTube. If you want to go see my videos like me ke Mutunte. Kung kayo sang Mutunte ka sang na search sang na inek na ke kumili me video ke YouTube. I posted a lot of stuff in there, so just in case, I know someone would would probably if you don't have nothing to do, just maybe just retrieve some of those videos and just watch them, just to occupy your time, especially if you're in the mainland, far away from our motherland in KOSRAE. So pangi nga kina me pa na shum nga fintra kumin ko nga kalim ye me. Sorry, let me put this on. Nga kalim ye wang lalal efulen tankil na wakarangan ta yinalin na pat pengate na si peliel penalo sit. I knew she was on dialysis. Lalamas na pa apa ingin ang along ma ias me fundraiser kita sta ke week na kung dalhin mo isa still they're more than welcome to come down and provide some support. Yok na nga mail me makang dahil katashi ang kinasya ganun tayo finanyan na. So siya pa na magis benel talang akaksa na siya klalsak na me ors ni pa ama wiktarya pa iwan hindi. Ayun na nga atin na ito las masayan masalal efilen nga o naman mga long pa pang fundraising ulit na siya pa na tayo pagpagpinayin martalik natin tayo ganyan nalalasip after taking fellow woman kayo makumkay na pa show up ka yurek inakay na show talik natin alal mo show talik natin nga ask may fundraising Ufin mo siya sil normally dawag kiyaw ikyo stand dawag pangon me lucky ka ticket ma me items ma reckoning akay ko me nafinen ko na kailong ali mitlal siya Hiromi al dawag kwasi ni datarol taliksinatol siyam amo finan hilo sambil mamantaw finan hilo asipe pangi mas kambuguyok ma akfasiyat nina anigin for some reason ngali mayas sanan may desom naki masilal Hiromi ana ki nga akalemi ki kalim gutinata winfile wangin le nga ale at sana itala win simpe nga ten ale ital me pa makuluk kat masifan na may KOSRAE kung fin palamang kung aspel ale fresh pa mo nintigit sokla na ki outer islands ni na kona ka ilo ma
Makalimina lagan nga may sa scars kalaklag nga sokla bewi akvalati pagpagsigi lantalik sinatan Winfield Paulinua. Pamasin nga mo confirmation sa wogi kat Europe som sound support large na sin kasi might ma go through this pang yoklan kat na siya kasi Ang ako lang malapla katkan si Beosun si pesang segun ngay me insang kakaki me Moilin, Sonia, President, Papa Justin, Katsumna, Bona, Tom si mga basta siyo, si Mam Tawag at talo, wapang. Kami tulok na Tennessee. Robert is Putin, yeah, Delo. But ay talaga tipid na yung altar. Pero hindi kinakat naman na yun dyan. Tastashiro, the best Kenji, the Minister Houston, Mas Houston na nga, and Maui pa nga oh, ngayon ang singing abang na sumaring kasi ayun ka nagpapalala
miraculous, Lord, nolom si penasi ke pang. Kato. Tonia Moiling Lala naman talar ke study para tal shukpuk ne Lalan si sikal na pangay na petsa na wala trek puk na rin ang tal study your own work like that slick Pang Kasa siyo si Barsi Terikat ni Sakapot Jaginel Pot Beste Melina Kalwin Kadang-kadang Fashiya Peti Kati
nga kaliming me siap mo kasi mai sikyak ki waking up me fundraise my reklal siya fulen na wakrang pangalan na pat lail I want dialysis man for so many years nga kaksikin na pa me kain na naklal ba nang el tani chun pelching pa ta fana wayan la siapa na me masala pena para tena sipelia lil te ganin ki te ganin kam Google an met KOSRAE apa negat long lail me wangin le sap finjakin ka masima ngalang mail minor ka paintari me cremated na in isi siapa ikilyak la tari pakpaki lelo si go through the regular services casket na pagpakifinan ngalad may pagpakinafinan yun na ataos ta siya ke week siya pinarpelom na manas hinan ako min kaya ko min siya kan la kamin kain da ka yurek kain mange pa me wo ki katara insang cash pe me insien kamutan pangatalik na taltal pamendal alas kaya wipe me takon ki mangai ngai kila na shop ma ke outline ne singa ka fakya rai singa pa nga mai wo pel magiwa mai asma pe sikya kai ni aspena mau takon ke shop fin pa talik na ngai takon los hakelin lie large community sila na may KOSRAE finan yun no lo se kain kesan siya los in dawag taka we for participate ki events ka activities marik finan yun no siapa na ay pang nga academy wang na sila iromi mawiyel siya tigin wele alas mo lo si rela som na leya pe ki pel mais mangan ni sikya ka nga akademia kumte ifegi gomin fingo mai sa kadinin na pa gdin orik mala sa in akademia lang silas na sinsi men pel ngale na open up pa yale na hatita la me ifga mo las masikyak fin fala ngale na pa euragat me shukudin kol o yelas mo las kida sige grin na o grin foton shinkat men katita la me isikyak me ki pel ngai nalutu ulele ala na mait makol fin fala ngai dalfin sige lo sin me line me aquaclan Christianity ka aquaclan ka tai o nga yamo kena pa ke ita ko ke na pa mga sikyak ke front door large finan America dal mait makol finan America ingin ang dal shuktan me akmanasi me alu ka me kalens up break malan mait na singkat ka me mama kui constitution ngel mata to ke pa palpe apang struggle si masikyak ina ora ala na katinin na pag din si benaloy na ke mo la so the situation sila nga pin ne de som wialo nga alengan la kenye som wialo kaya superior som wialo lamanil feel a little bit better el mama blakan ngil man malala tas am talo mas me paperwork na nga ya what you make set ya ngarangan so misla printer sa singan mo para nga me dahil hindi page para nga mga scan niya page nga man kaya album siya nga harsh paperwork nga scan niya email ila ko oro mga nga oro ang sumisla printer sa si sipa ko lang ang sigili nga som nag marketplace ki online
you know. Lagi na pa nga isla printer siya dala ang alimi kos. Nga sumrekta na printer siya nga na ngason na askay printer siya hindi pangasang scanny page mga orang para nga kain share pa pang page nga nga papa na water siya ba Mr. William pang mga kipel makadali na alin na kuko na pare magat sum na kuna sum amakwar gat sum dara al basta si o si ke polon pelsing wana fak lang amta na ada na wiado ga amta ra mga ni nga rela wo nga rela yimele la sa pela mang na bang ari magisang hispech ni ababa Justin pang ala lang si Sam la il I lost it. Pero going I lost it na siya. I mean, siya wala il first class in Baba na Baba Floyd mga yun. Arila later, il siya la siya. I mean, Papa na si Uncle si Bain. Ay kinay pa ko. Apang Papa sa il Baba Floyd pala man. So anyway, pangay. May papa na nga ka na aki fact na may parang na siya nga fin siya kumin ko parang magugumay si Captain Honolulu pa may masingakalan ni fundraise market ni kinayas program ore in sil wele wow nga nga lo mo wele lao kiyas ay nga ni nga tita laro msi nga dituma na nga talaro msi malaki nga somwi and so we mata mata prek mangan so we me ono nakayal dal ki mama lo sarske ni may pangani Jerusalem sa pa uno sa mga sidekin Sisters Tolu pare ni beste Kenya William Alena Friendlin and Nashing apart ada long
Running away. En Tennessee bang sum tada yatari September yatari. Again sum tada rendali na tas. Kali kisi lo flow tada soon pretty soon kita flow. Mallory pang inata Marianne Lotto. Pesto, pasta shoe, pesto. Wish. Tonia Moyling. Moyling, Sonia, Desiree, Tarzan. Hasta Oliver Mallory.
실그런 수공이나 원수를 tayo naman siya ama kulo lang akain to na feeling silgron sugulo ko ma So right now it's 13 minutes after 7 o'clock Monday night here in Hawaii. It's already 7 o'clock, but you can see there's still daylight outside. So I think we have the daylight saving time here in Hawaii. So even though it's 7 o'clock, it's like what 6 o'clock, 13 minutes after 6. They're pretending that they're studying. Look. Not even. And then as soon as I stop the camera, I think they drop the book and start playing again.
Separate le insang accept la program siya nga siya ganun siguro pa ibang katwat na las klomalak ke misle hoye siya makatpalakin kung kalwini na nakuha ikat keke mo las Lintalaya kang atalaya le pe finas mga divers fall na ki ulila lak akwaklak klomalak ke katpalakin siya kung himaslo misle manigawa siya makadakadin manas silo siya mawiya machilu ma Via peke pelsingia en mai los ashwe na manas pabumtal los fin som rek ma ka los tvana flow ke rek ma ka plan mai los sakla in that farsi na manas in maslo karingen ni met kum leila ka efe kum in telela nash ma unga ia eritika te kalwini in hakika ta yokla sun las kitin kain itola kum katlas kum gat mol Mani wama kumela katara ke mo las fin fela kumita. Kapadang lela inas posi selka lela inas kale in na klas ka in sias kring ka na kring nakatika mo gana ke mo las fin fela kat fin lang se ka kafe kein fela wo mislamana ke wakad naktin shukum nigi going kumba fashmetiki nagwashi makatara kat kulo mala mishum shvil pana ke fagat ke fakulo kaksakin kum ne ke dusen pel singe ne ke polon pel singe ke oika singe ka taklin na kum kalvini na in kolma mola sak oika takin shi oika kat prana shi babam tan fakulo ke nin wona tum church christ petown la shadana kat shi wona pai amen all right kalaringe namnas nga siya ganun subungin sang access siya lawan subo may broadcast sila ko siya na show picture sila ma ke on subungin sang kaliya magindra kuminka akayakom hasta malan talim tuman kawas akayakowas Evelyn Nina Wakarang Paling Tuman Show Magkawag Kung sa Krigos Ang yok lang kat Mana kayo kat fin Ma yok masikakang Kimular kat fin tayong la Kalwini na lalsong niya Mana kayo ay fala mo Sorry, Pablo. Habang la program si Mara sila wale tigin wale mang na record yun. Atari on suon ang Atari kusela ke nilan sumwi program si paingan ni si rek si tekin welema
Ela como le tu apa ngagin ka. Il tapon me pale. Ngara masinga ilmo ngayon ng sala pero ba ngatari siya daw ko ng si sala. Tayo nga ko ako yung tayo mong nasungwi ng nasumrek malito. Lapaning na pataka ingan makinain simu mahasni singasya makina yurin lemit lango Kaya nuklukulal tayo Students Aldari, akong faosyun Lomalap ki me Tagani lasko Sin lasko kasi nga Akay ko be safe Stay place Halawa Peace out Kung